Wethu waqopheka umlando Mthandeni SK ke etheleka ngendiza enophephela emhlanje ke lapha ke emcimbini ke wegidangoma lakhe ke sikhuluma ke ngotekisi ke lapha ke umfoka Ntethe ke lapha ke okudwendwe lakhe ke namhlanje ke lapha ke uMthandeni wenze engajwayelekile noma ke wenze okungajwayelekile ke lapha ke wavule waqhamuka ke ngophephela ke onendiza emhlanje bafowethu lento bafowethu ibe inhle kakhulu futhi ke abantu abaningi bayijabulela indlela ukuthi ke alikhuphule ke nanezinga ke lomcimbi ke lapha ke womfana wakhe siyakhumbula ukuthi ke igidangoma ke leli lehlabahlose kakhulu ke lapha ke kuona magidangoma ke kwi-SK Brothers ke njengoba sazi ukuthi ke isebenze kakhulu ke ngokusikhandla lapha ke kuMthandeni lensizwa sikhuluma ke ngayo ke utekisi ke umfoka Ntethe bafowethu lensizwa siyithole izincomo eziningi kakhulu enkundleni zokuxhumana ke abantu bayibongela left and right ke babonga nje ubugagu bayo ke kwezokugida baphinde bebonge ke isibindi sayo sokuthi igidangoma enjalo ke kodwa ikwazi ke ukuthi ke ithathe umakoti imbeke ekhama qede futhi imkhokhele ke ithi simkhokhele iphinde iqonde naye isigcaweni iyophumela emhlabeni ke ikhombisa umhlaba wonke ukuthi ke isithathiwe ke ngokusemthethweni lento bafowethu ke yomlando omkhulu nje iyodwa nje ukuthi ke igidangoma lenza into efana nale siyakhumbula ukuthi ke akhona namanye amagidangoma kahlonishwa kakhulu njengoThibela umfoka Mpungose ke lapha nawo asacacelwa ke lapha ke zawushaya imini bebade kubuka lonke izwe nakho ke kuyalandela asazi ukuthi ubani nomunye ozolandela kodwa ke okuhamba phambili njengamanje ukuthi uMthandeni utheleke ke ngendiza ke kuona lo mcimbi ke ezohlonipha nje igidangoma lakhe ke lapha ke utekisi ke umfoka Ntethe bafowethu asidibane kwezinye